Abarayi bensemeria ekwamiria serikali bakoragunere uyu kurigikirwo ky'oburai bwense Dr. Fred Matiang'i nigo babere bakugikeria ogukina kweriguriria mafuta aiga asense ya Kenya na kugendera kumumucha umurai bwense Dr. William Ruto asogukina kwa maguri ayo gukwana asebiriro ime ya musocho se county ya Kisii nigo chinga kiecho siasa cyabachiko bwatainse ase abantu bonsi baboliwe kumubwatisia Dr. Fred Matiang'i ase eganga yayo muri kito Daniel Ontiri otwarganirio roboti yoru ase nchirere eyo wikirano Okwana sebirero ime musocha se county ya Kisii abarayi baiga bensemo yokwamiria serikali nigo baorokirie okugechigwo kwabo kubotekana no gukina kweriguri ria maguta riguri ria tangazetwa wigoro bateba ikina kigekorokia oburayi bwa bono bwasinyirwe mirimo twezi bitoroje senzero chuchi nende turuguri chikulechi no chaya bande usekorama bande usekwamererania ekene ngiringe bintu bine byokora kanense eto no nyembo no naturigira ebintu bine bintu byubusoko yani no mone kesakido tukwenda ko korune mingomo ngatotegerega mura bwenzo cho abo chara twaka chinkobi kugenda tumaina ndo rali kiwanda na ndo garne bira kitakarachi porque tukwenda kwa machoni tuna ko mubati kujo ko kugenda tomeni no bongaimi toena bana ba bintu bolega gesele ni mokora yodo kubasika inu na ba bintu mole lakini ndu egene ndi na banda bangaimi na inu moloje senzero chuji gukwana asibirire biga ebego bikirinwa n'abarayi aho igati abo Muske James Orengo Muske Martha Karua Muske David Maraga igati y'abarayi banda bange Matiang'i nigo chinga kecho agendera kugikiria bururu siasa choko bagana bakenya echechi buraburu nekirengete gutumika basaye bube ge siasa abana bamindu especially bali totally kubana na inu sese meli ndi mwini mo esa ko chikwacha bana ya balenzi yukulikia abantu kono batalia abantu bali ni menyu ni chitungu kwa akabantu that is not right osoro eje abantu tare chizara mu baso amon mo chikwenda abantu babiri bo mo chizara ya ndio kuna bina rotmo na ndio bate ba election d'action mo taramo na chizara ni menyu ni metemo cho kwenda abantu oje ko intera manya ya abantu babiri mo tagetero Kwa hivyo sisi ambao tunaamini maadili ya baba tutazidi kuwakumbusha kila siku. Baba alisema tutembee na watu ambao maadili yetu yanafanana na wao, ya kwamba hatuwezi kusupport serikali ambayo inakandamiza wananchi. Mheshimiwa Zoro yeye anahesabu barabara, sisi tunahesabu wale vijana Kasongo wameua. The only two-term I know, wacha niwaelezee, ni ya kwamba sisi kama watu wa upinzani tutamlazimisha apatie vijana wetu kazi. Tutamlazimisha elimu, gharama ya elimu iende chini. Tutamlazimisha bei ya vyakula iende wapi? Chini. Tutamlazimisha bei na gharama ya maisha iende wapi? Chini. Asense mwende chinkwa negoro yobongo bumugusi nigo chabekwa nensemenene y'abarayi bayigwalibaga baboli mugusi gukwana n'iryo gerimo nakubwatirana asoko ene kibuna uburayi yobuya bwasoira abisi botaji konyansa bakenya. It will be a terrible thing, and I have said this before. It will be a tragedy if we allow Ruto to come back. It will be a terrible tragedy if we allow Ruto to come back. Why? Because since Ruto came to power, everything he has come up with, every program he has come up with, is a program that is meant to loot the resources of the Kenyan people. Bila kuungana hatutaweza kujikomboa. Kwa hivyo tuko wengi tunatamani
Mimi mwenyewe natamani kiti ya urais. Omogi na hawajakalia hiyo kiti. Mimi ndio nasimama kuiuliza, lakini najua pia ndugu zangu Kalonzo, Matiang'i na wengine wengi hapa wanatamani. Sisi sote tutajipendekeza kwenu, lakini mwishowe mmoja kati yetu ndio atapeperusha nini? Elections is just one of the way of bringing changes. It's just one way. Siji nyinyi mnaogopa manini. Election is just one way. Tuna deni ya majenzi. 2 years ago, they were going to send Ruto home. 2 years ago. So, wakati si kesho, wakati ni sasa hivi. We can make the life of Ruto so hard. And by the grace of God, we can find probably as left State House and we just walk in. And I know we are going to get there. We are going to get there. Aiga nigagocha chinga kia mabirira age siasa agenderete gukina gusio ubochori bonene unenchiremo wego yoko ene kibuna abakenya bagendere kwiruburia gusio ubochori obwo nkuruboterega tasene kia gatembe kurega se bunge ya Kitutu cha South hase county ya Kisii. Litere nenguru kwa Daniel Wintiri.